Ulang biasa kalau berdoa. Waduh, Doa kita kacang. oh iya masing-masing. Masing-masing. Maksudnya doa selamat nih. Alhamdulillah ya. Selamat masuk. Amin. April Jasman. Kegiatan apa ini, Bung? Ini camping pemuda Bulu Duri kilometer 11. Kami sengaja menyiapkan ini menyambut bulan suci Ramadan. Oke, nanti acaranya kabarnya ada baca Yasin ya. Insya Allah akan kami lakukan. Oke, masuk. Anu putak. Terus dah ke tanah. Itu sisanya direwan. Mungkai ka men. Mencok kambing. Yes, ni muku. Gua lalit. Sepatah kata ka deh ya. Oke, Ping. Oke. Khusus anak kelas 11. Satu. Enggak, cici tak kanca. Une. Mantap lu lagi pikiran. Mantap. Kau nak perlu dektar? Perlu deng. Dah ya. Jadi kayak ginilah kegiatan untuk menyambut dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ya jadi kebetulan besok megang. Ya. Ah dekasu lah. Bagaimana Assalamualaikum ceritanya? warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang geluh he. Oh, Senang mati ya. Lalu beku ne. No kaya pahlawan. Bermun pakai sebutnya. Masuk. Lambah kopi dong yang jelajah. Apa gelarnya ini? daging lembu Daging lembu. Berapa kilo tadi ini? 4 kilo. Oke, masuk. Cuman yang dibawa yang sampai 1 kilo. Oh, bagi. Wah, di sana ada pahlawan kita. Oke bro. Kuat sih Oke, selamat di jalan. Kuat sih aku. Ah. Macam cok oi. Bukan ketutungnya lah. Kan biasa. Masuk. Apa gelarnya ini? Daging lembu Daging lembu. Berapa kilo tadi ini? 4 kilo. Oke, masuk. Cuman yang dibawa enggak nyampe 1 kilo. Oh, bagi. Wah, di sana ada pahlawan kita. Kosen nih orang terlucak. Kosen. Itu kosen ini. Oke, masuk. Demo yang calon ketua pemuda. Oh, ini tes dan aku daging dapat enak nah. Enak kebersamaan kan? Ulang, Pak. Oke. Enak. Tuang ketusi. Enggak beli. Komentar lek, Bung. Aku nih, dan maksudnya karen. Makan kami desa Bulu. Oh. Yang insya Allah setiap tahunnya akan dilaksanakan seperti ini. Amin. Insya Allah. Demi kebersamaan. Allah. Oke, masuk. Sebelum Oke, sim. sebaiknya Kita berdoa terlebih diawali dengan doa karena Islam juga menganjurkan seperti itu. Oke, siapa pimpin doa? Sini Oke, sini, terus sini ya. Iya, gede. Ya Melano. Orang enggak deh. Ah, Doa dimulai. siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentarnya. Oke. Satu dua tiga. Doa lu be, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firrik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin.
mangan apa? Makan dulu dulu. Makan malam bersama. Mangan apa? Kamera mak. Allah. What? Cek aib video kan. Video kan tadi. Kamu ya? Ya video kan. Manis senyum Allah. yang laku. Kuning kok. Baju kenapa kan tinggal gelap. الجنات اليوم في صغول فاكهون هم وأزواجهم في زلال على العرائك متقعون لهم فيها فاكهة ولحم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم Salah na situ ko saja. Pak Ino game bakwa aja. Mana mang isu teringat? وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم ولقد أضل منكم سبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم لمسعناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الموت أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك masa Filosofi dekasi. peguluhkan haming peguluhkan lek kan kuwi cak guluhkan ade peguluhkan ambing satria Lampu dok. jelas bau ya. Jadi Sok mo ya. Jadi karena ini berhubung hari Jumat, jadi kita harus senam pagi sebetulnya. Tapi orang itu masih tidur kan gitu kan?
nih? Langit kita deh. Tak kau tegulannya nih.